business for me makwaba eba kodi TV GH so maybe Emilina na nkawa ya bebom ennene say ni na ye mu say asante hima aye no ekoso na aniji sama mu say se okopie mu ewo manhia ahemfie ho a abo nipa ete e kan say aboa konkoso esa adoa yenkon samete ye che say asante mamu ya mamme anase ya manne eye feyi yenkon